Dunia hinjong mihim ahi na ding ngai banga hinglo le milam ho sanga za chumta ta ho phabepi khat anave kinoitin ama sa jong chu mi phabepi in sei tawin chuban zom ding jong dunia hin them khat ana sei be kinoitin hi chimi ho hi lungsi jong kicha jong hi chan hingdo dinga jong ta san zo lo ai hi ama sa pending in Claudio Vera de Oliveira kitipa hi nga velewen ama hi Brazil mi ahin apin na chun Dr. Son hingdo dingin anaging chahi beona hi haji chu na nagim nei ta akhan anei je a aluchang hi akale langa do ai hi chithil so hi anu apati ta lowin Dr. Swading in jong kingai set ma majing khat cha hi in hi jong le anu le apan wang ama chu anapam pai hon pun anaki sin tup zo hanin hi hiti chun acha pa hon chu mi to bang zo hi jong le ngai lut na thing se na ngai lut ding ti chu alheng zo honin ima zo se in a support hanin chapang dang ho bangin ahin kho kha to pe hanin hi le Claudio chu ahung khang to in hi le hitabanga mit vet dinga mel seta adin mun hin jong athil bol theina le abol nom ho akonin akham tan di da puine hi ni se ahin khoman dan chu ha sama ma jing hi jong le hi chi ho chu akisu boisa apun gunchu ta in lekha semin ha sanaza chum ahin palgal kain accountant phata khat ahung hi hi chi zo jinga jong chun aban a hol be in ami hi na ta sapo ave dinga kilom lo ta jong anabol do hi ahin khoa ha sat gen theina le akinep na sang ta nei puma pan ahin la na ho hin vanoi mi him ho ha ta in ahin lunglai hi tu hin wang vanoi gamtin mun chomin achi le in kitil kho na theiding motivational speech ho anei ji hi ama ko na hin mi hemin ikinep na le igin chan ho zo si lunggel banglo dinga igel ho jong thaha nain ahung pang the ti mu the hi mi him hi apien dol le ahina apam lama kona asapu akona hi koima judge mo bol the e poiti jong ama hin apudo hi Claudia hin mi him lung thim lungut na hi ta saha na sanga jong ha zo hi ti jong aphochi ni hi ani na dingin Son Clark hi 29 September 1997 kumachu Columbus a Ohio hopia na pinga hi in natna ki khata le za chombe khat caudal regression syndrome kiti anei ji ahin apina kun akeng ana umpui na hi apina kunin anu apan jong ana deilo je in Ohio foster care system nuin ahung umtain ahila nausen ahina lai pera kunin min ama hi anigi wa ata na hi Clark hin anewa kona kichep gulsi lam hi anathanop na pen khat cho hi in mihim hi alima vena mo ajat thei hi poiti hi ama akona jong akimudo kinin wrestling lamin ahung ke hapi hlei na hi heti chun Massillon Washington High School sunga kunchun wrestling lam ahin che pi in season masateni achun goal zone imacha ananei puin hi jong le ama la ma akham bolin apang tunin season anukha pena chun itia high mil thei taloding pachanna sangta hin mutane hi high school ahin chai zo nung chun Kent State University Tuscarawas munin admission anaki bol kinin cho jong chun wrestling team in anajaw kinin khuna thlai tho iti dingham hand racing in pan analakinin ahile anabol hoi mama jingin 20 meter khuna thlai in 4.78 second ka se in anathlai do zowin vanuya khuna thlai hat pen title jong anamui ne hi 2022 December 17 ni achun ama adinga ama sa pending in professional MMA fighter in ahung lunin gladiator challenge ki go na achun MMA style ki deltan athip na le mizo si support na zalin goal zone ama sa pen cho anachang kinin hi ta sabu kim lo a hi jeng wanga midang ho sanga pan ala na le athil bol do anasat na athu sim ho hi film in jong aki tho do in Sion kiti 2018 August 10 ni in Netflix in anakil hado tan chukeu chu hilowin hichi film ma chu Sundance Film Festival radinga nominate anahi kinin 2019 kumin Simi Sport Award ni zen anasangin hi hitia kichep gol sile kite nalama apan la ana chungcho na hin Clark hi motivational speaker khat zonga hi in ata sabu kim lo na kilep na nei loading ti no excuse kiti achi pin corporate events le conference mun chum conference namun choma ahin ko naw ho in anasei jing in hi 2023 kumachun talent show in jong anajaw kinin semi final chan analungin mihim million sasim lungsung anasu khatlein akyang omlo ahi jing wanga athil bol theina hole
nisia aha asan na atu ho chu mi pi het dingin ana saido kinin hi abanin athum na dingin ichi electrify men kiti pahi amin viva istruza akitin ama hi electric in ama thailo na ji hin amin aki thangle jingin hi ama hin milham dang ho banglo ta in electric current hi adau thein midang manli jeng theiding ho jong kho ama dingin atong khalo be pe ma hi ji na hi je hin battery men tin jong anakon mancha ima zawlawa jong light adei deya akhoi theina hi thilkidang ta khat ahung hi do ta na hi 1983 kumachun 20,000 volt a hat electric anakimat sain anahing do in hiji chun Guinness World Record zong anahi na hi abanin 2003 kumchun record dang khat anasuki ezo kinin ama ta asama ma hi light in amangin minutes khat le second som thum le sagi ka sung se in tuiwat ho anasu sazo in hi itia thilbol theina ji akun munchum chuma perform abol na ho tilowin zong a in munin electrotherapy kiti khat zong ahongin hichimuna chun mihim nat na za chom adia arthritis kiti nat na nei ho chu akhut electric power nei sa chu amangin anajen damji ne hi wanoi le sin hin masangin zong tu pha ta jengin zong hichitabang bol theina nei hi mihim a nai poin science lama dingin mi poimo ta khat zong asu do ni hi abanin alina dingin Tom Stanford hi ga vekil lehen ama hi United Kingdom a kon mi professional cyclist khara hin na naza chombe MDP syndrome kiti aneya hi hichiji hin ata asa hi mia banga thau thailo thau na ding le dam theina ding ne le cha tui ane jeng wanga avun thu sungnunga hi athau kiti thailo wa hi hije hin tom hi amel put jong mia ta abang zo point doctor so jeng in jong ana na he do na dinga hin akuma sim lam hi analaw ne hi hichi athau thailo na chungchu na hin akhoza na jong akisu kit point ata sa ho jong hi adei danin flexible ta in amang theibe se pu na hi ata sa na na ho akuna ha sat na iza tu jong le atup le athanum na bol do na dingin alung hlapuin apang jingin gunchu le pon pan na hin ha sat na jong akho khel theieti vetsa na symbol khanin jong ahong pangin hi hiti chun Paralympic cycling event ho in pan alain a onei sun chu ama tabang nat na za chombe be nei hole a hin nei thei ding ho adinga kive na thu sei phung na in amangin hi tom hin kho akuna hin jong mi himin nat na za chom kinei jong le itup le idoi ho hi gunchu na le tup na ten inei le akilo hling thei eti ei musa kinu na hi abanin anga na dingin Chandra Bahadur Dangi hi 1939 kumachu Nepal gama Remkholi kiti khoneu cha khara hi anapi nga hin chapang cha hya konin ama hi chapang dang to abang pui ti chu anu apa ten jong a hin hetaw ne hi aji chu ama chu midang sangin aniau di sen ne hi jong le ama ho hi thingthlang gam lang ta mihim chi na thip na ki sim do lo le ai ho ki zo na mun to kinaya a chen lo je un anat na hi aneu lain anajen thei tapo ne hi hiti jun ahung hlung kum ho achun asan dan a he chu nim cha hi den dan mi pi hling ahung hi jenga jong chun Chandra hi 54.6 cm se ana hi hichi chu fit khat le in chi ko vel be ti na hi hiji chun chu khang la dinga chun ama hi wan nuya mihing pasal a anim pen hi na title jong ana chang ne hi ata sa aneu be se na ji ahin Chandra hin ha sat na tampi atoin ni se kiman cha na thil ho ga he thei dinga thil ima ga la ti ho lam saw ta zo le mi pil a ga that ti ho ama dingin a ha sama ma jeng ne hi ama hin lekha ana simpun ahin la anewa ko nain thim ta mi ahong hi hiji chun khuda thil sim nalamin ha ta in anaki mangin hi ama hin kho chu simple ta le num ta hin ahin la midang ho to ki het tu na le kiman cha ana ti ho chu ama dingin a ha cha jemin hi ahila 2012 kuma Chandra kumsom sagileni ahung thlina chun Guinness World Record 10 official ta in asan dan anateon vannoya pasal anim penin ana record do nehi Chandra hinjong gamdang mun chom aga kholjin TV show ho injong ahung ki mupanin events topi ta ho in aga ha in mikidang chom ho jong aga ki mu pi vannoya mihim sang pen ti ho to jong aga ki mu nehi ama hin ahung kun do na anu apale akhomi te chule agam lei se aza chat pi hi be in anaki thang at pi zoi nehi
ahile wangsin ta in 2015 kuma Samoa gam trip achina wahin Chandra hi ahung dam moin chu achun damdo zo talawin akum som sagi lenga alhinin anathita nahi abanin agup na dingin the magic hand kiti hi ga vekinute Delhi street chef Ganesh kiti pa hi kichena athil bol dan le ne ding asim dan zat chombe na ji ahin ahung minchi le jing ta nahi ama hi Ganesh restaurant mama achuna tonga hi som gup lenga vela upa hitan midang thil bol dan banglo ta in zat chombe en thil khat ahin pudoi nahi ama hin thi khe thil so do na ho zawlo hila thau ki kang sala azong athil kan ho chu akhut ke wa hi ala do jinga ahi wanga akhut chu ka azonga ka lo na zong asa lo hi atil abula chama hi hiti mong wang chu ahi pun hitia bol theina ding a hi anaki patep tep zia hi le ahin bol pha na chu hi chana hi hung hiti do dani na ki sei na hi hitia thau so cheng chung jing la a akhut adi lu jing wang chun na zong asapun akhut zong akapun 200 degree celsius asat na zong aka alo da na hi ama ding in hichi hi nisia athil bol khanin ahung umdo tan hitia ngampila athil bol na hi ne ding kho sa le ngai lu ho la di senin ahung kya the thang ne hi hichi a hotel hi apu apa khang wa kona ahin nei to pe wa hitain hitia athil bol dan zong hi ahin chin to danun asayo ne hi hiti chun chu akona chun Ganesh hi ahung min chi panin amuna konin mi hon ama thil sim ne ding hi zong le athil bol dan chu ata hi mong hinam ti velha ding in zong ani in anaki tol jing ne hi hichi thil so na hi karol bak la vela kho hi in akum wang he le 2018-19 lang chu anahi ta na hi ama hi kidang zong ti thei chu ahi be se pun ahin la mihim dang ho hin bial sa neu khat iga to kha jing zong le sa ki sai leu zong ji hin ahin la aman hi tia thau so chal chul la akhoya ima ati lo wang hi akidang ti ding ma cha hi ahi le hi cheng hin sei na wa ko na chun mu do thei tam pi zong nei diwa hin ahin la tunia iga seinom pe na cha hi le hi chi tabanga tibukim lo iti ding ham zat chombi a pathinin eina sim lo wa tibukim sela ei simo hi pathin thangwa wa seng the a hi tunia ding in hi chan chu hi intin video kina ki mukit ding in na bodun stay safe and stay blessed.